مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي. Acara MPPT ini sangat bagus dan diterima oleh masyarakat Kampung Lembeh Besim dengan baik. Tidak ada pertentangan dan insyaAllah acara di malam hari ini berjalan dengan baik, sukses dan khidmat. Harapan saya yang pertama untuk kekompakan anak muda pertama khususnya ya. Pendapat saya untuk acara ini sangat baik dan sangat mulia. Alhamdulillah dengan ada acara ini mungkin kami mengharapkan ke depan lebih memaksimalkan dalam bidang keagamaan dan untuk menjadi suatu perubahan yang selama ini mungkin banyak yang dilupakan dengan tingkat keagamaan, tingkat ibadat. Mungkin dengan ada suatu pengajian seperti di malam ini bisa melakukan suatu perubahan. Kaum muda-mudi di Kampung Lembeh Besim agar terus berkarya, berinovasi sehingga mampu menciptakan kemajuan dan kemakmuran di Kampung Lembeh Besim. يا رسول الله محمد نبي